U toku 2016. godine realizovane su mnogobrojne aktivnosti članova udruženja. Predavanja Stanka Stojiljkovića, Radmila Rončevića, Stanislava Pejovića, Borisa Mićića, Nedeljka Todorovića, Petra Kočovića, Božidara Radenkovića. Pristupno predavanje Vlatka Vedrala. Naučni seminar u organizaciji Marija Todorović. Predstavljanje knjiga Bore Stankovića, Matije Bećkovića, Jelene Ćirić. Književne večeri Laure Barne. Organizovana je proslava povodom Dana Srpsko-ruskog bratstva. Izložbe skulptura Dragana Radenovića, izložbe slika Dragana Stojkova i Miodraga Jelića. Koncerti Slavka Nikolića, Aleksandre Padrov, Biljane Petković, Vesne Dinić-Ilić, Baneta Ostojića, Vere Milanković, ansambla Gledanice. Izložba posvećena Ranku Žeravici. Organizacija 29. Beogradskog maratona, Majskog sportskog dana i drugih sportskih aktivnosti. Vuk Rašović organizovao je javni čas džudoa kao sporta i veštine samoodbrane. Učešće u proslavi 95 godina Sportskog društva Radnički. Organizacija tribine Preduzetništvo u sportu, iskustvo i perspektive. Dragan Đurić organizovao je niz aktivnosti u restoranu Tajni začin. Brojni članci u novinama, gostovanje u radio i televizijskim emisijama, radio emisije Biljane Ivanović. U saradnji sa Matematičkom gimnazijom osnovano udruženje Klikerčić. Osnovano je udruženje Gledanice. Članovi Srpskog krivaka dobitnici su brojnih značajnih nagrada i priznanja. Vukova nagrada Kulturno-prosvetne zajednice Srbije Matiji Bećkoviću. Sretinskim ordenom odlikovana je Matematička gimnazija iz Beograda, čiji je direktor Srđan Ognjanović. Odlikovani su i članovi udruženja Jean-Christophe Buisson i Ranko Žeravica. Nagrada za životno delo u filmskoj umetnosti pobednik na Festu 2016. Velimiru Bati Živojinoviću. Zlatni beočuk Draganu Radenoviću. Zlatna značka Kulturno-prosvetne zajednice Srbije Čedi Filipoviću. Povelja Inženjerske akademije Srbije Zoranu Bojkoviću. Rajko Bukvić izabran je za počasnog profesora Nižegorskog inženjerskog ekonomskog univerziteta u Rusiji. Objavljena je studija profesora Mirka Zurovca Ideja estetike. Brojni naučni doprinosi profesora Radmila Rončevića. Redovni član udruženja Miodrag Ivanišević, akademski grafički dizajner, napravio je novi vizuelni identitet srpskog krivaka.